Mpostoli FS ngwenya welibandla le moment of power lapha eBethani uthibonga kakhulu ebandleni lakhe kuyi management lemendile ukuthi abuye nasemsakatweni channel maswati uthi uyabonga na kumphathi stage chawa kaMama nemndono wakhe ukuthi baphinze bamamukele abuye atwenda lihlelo lolicala njalo mase ibumbene insimbi yesithupha kuzeke ugabanca insimbi yesithupha ngabo lesibili. Open your mouth, say my father, my father. In the name of Jesus. Victory is mine. In the name of Jesus. Kugoba nekwami. Ngekamaliga Jesu. Konke kwesaba. Kuyangiyekela. Ngekamaliga Jesu. Say victory is mine. In the name of Jesus. Just ngiyabonga kakhulu Nkosi. Sesibuyile ka Channel S. That's true every Tuesday nga 6 PM sesikhona ngaba ngokusho kusibazalwane njengalobe bakhala live lonke ukuthi mpostoli asakubona ka Channel S. Siyambonga uNkulunkulu, sibonge kakhulu iexecutive yami lekungiyona yente shock ukuthi luhlelo luyabilela after idemand lengaka yebazalwane ngaphandle tonke tindzawo. We are back justice and ngemandla. Ngibonge kakhulu nababechawe namake mamba chawe Nkosi yami umkakhe naye nefamily yakhe labaye benta showe ukuthi luhlelo bayalibuyisa so ke justice ukuthi ngange ukuthi lubiya kahle uhlelo lwethu sina Good Friday wemandla justice kuyabe kunemandla njengalubonela ngekhathi akutabe kunemandla kakhulu emabhasi indabe ngwakhiphile etindzaweni tonke asuka kamanzi nedala abantu nje baJehova vela basuke kutotonke indzawo. Ngibonge ke nakuwe justice lo wente ukuthi sibafundisi bonke abafundisi laba ka Channel S lichaza lena ubazalwane libalukhulu niyasikuthata niyasaka nenda singaphelelwa ngemandla niyasilandzelela bazalwane siyabonga kakhulu neteam yakho justice. Kanti ke ushito ukuthi nga Good Friday kutabe kusindwe ngebelitholo bese uyasho ukuthi ababhasatha abakhona la yakhona lapha eBethani eTinza Channel maswati ngijustice wakadlamene ngisebethani kumathapha.